Kaj zdaj Bane, aj ga kučo stara? Bene, živ. Bine in Bane na klopci modrosti. Velike zgodbe malih ljudi. Ti, Bane, Ja. a že nabavil kokice pa transparente? Zdaj bo Eurosong, bo treba malo navijati. Za koga? Pa to našel, no, tole, uno. Kjero? Kvaj že, no, una, no. Ma meni so vse iste. Joka se skozi gunje noče, gunjo je pustil, pa dej nehaj, pet mal na biciklo, ma. Na bicikl, ja, da se malo naše konce prpele. Jo bom jaz putulažil, imela vsaj kaj za vikend. Pa ti veš, koliko denarja to stane, koliko je to kostumov enih ženskih tipova, barv, štroma, pa kdo to financira? Ti, če po pravic pojem, sploh ne vem, kdo je šel naprej, kdo je šel nazaj. 12 points gone to Mila, majkaj. Sam vsak razlog je dober, da si enega na zoba. To je pa istina, greva. Pa je to enega žvajzen vaj. Velike zgodbe malih ljudi. Bine in Bane na klopci modrosti. Spet jutri zjutraj na Radiu Ekspres.